أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akal Allah'ına asa izge yoldarım Dua kılıp ümmet hıray Yarlı kavhıray yerge Tavtaşlarda ağaçlarda Uşılay yerla birge Kudretlerin sikid Allah'ım Hin var hindir ye Allah'ım İnangan mını günahtarım Berük isir hin Allah'ım Uyduyuğundan edemingdir Saypıldırma ya Allah'ım Günelinden iman nuru Saypıldırma ya Allah'ım Saypıldırma ya Allah'ım Sabahından gün yaktırdı Kanat kalktı ferişte Namazlıktan niyetlegez Ingay bulur her işte Aka kaldın dileklerin Yıkın urmandar işitti Bu diyenin ayağı kandar Allah yolun işitti Kudretlerin sikir Allah'ım Kim var hindir ye Allah İnanganımın günahtarı Kanı kaynar. Git şu sandayım hamur var şimdi. Ederek yok. Ağaçlar. Bize yerigen koy görüyoruz. Kuşa bulgan koktaja. Nerse ki içirdi sıra balığız. Kışa kumak bulaştı. Bütünlüğe de barıp da itemiyoruz bitirdi. Takdirgen uğruna olamağında. Yok. Bir biz bak kuş. En zamanında kuş bizim sayılarının yemeği. Kuşa. Otaylar mı? Aşağıdan. Nelerden, abilerden, babaylardan. Benim buranın akışa hoşlanma. Neyse, mahkurağayla sakırdık. Bizimizin oğlumullah. Kur'an meclisi ötkürüp alayım. Tek bilgan uyuğuz var yine. Şuna. Neyse gedikler. Başarıp. Kazıklar. Mağfur batırır. Yara. İkide ulaşın. Şuna yıllık bilin doğanlar. Kur'an asmayalım. Rahmet, Rabruğa, Rabbuğa kileri içeri. Doğanlar. İten sakta asırasıp, yürüşüge gerek. Yusuf, Ruğa karın, Rahmet, Rabruğa, kileri. Başlayalım David. Yara doğanlar. Yurtta, Kur'an'dan ırzalı kuvası. Yurtka doğa kolayalım. Belki güneyinde yurtta yılgaz vağızlar okup kitilge kuşlayındı. Uydu ben Allah'ın vağızlar söyleyemez. Komisyonga Allah Hazret Jalil Hazret Fazlıyev'nin vağızlarını okup getirmiş. Ona uzağa okuyup niti bitirmek. Tatamız vağızlar tınları mesleklerimiz yok. Ağlar meslekler vermeyiz. Ona bir Kur'an tabunlarında vağızlar okurga kuşarlar. Ularına kurarlar. Hem kimmege de şol nilerden belki yine bolsa kirip kalıp şundan üterge tırşıga başlarmız. Tuday kuşkan Allah kuşkan nilerini üterge tırşırız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام الناس قالوا أجمعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. Bütün kalemlerden Rabb'ı bulgan, terbiyesi bulgan Allah Teala'ga maqtavlar ve sem'ulları bulgayını. Barsa peygamberlerin sultanı bulgan Allah Teala'nın Resulü Muhammed Mustafa sallam hazretlerine, onun hürmetli gaylanan barlık sahabelerine selamlarımız, salavatlarımız hem her türlü izgi dualarımız irşeyini. Allah Teala til asıqsar berip hayırlı vaazlar okurga, hilerga nasip eteyini. Tыңлаған кешеләргә, һөйләгән кешеләргә ошо вагазлар менән вагазланып, изге гамәлләрне күбрәк кылып, хак Таала кушкандарын үтәп, тыйгандарыннан тыйлып яшәүдәр, Алларыбыз барыбызга насип итсәйне. Барса мактау данлаулар Аллаһ Таалага тиешле. Без уны гына мактайбыз, уна гына ярдәм кырабыз, уна гына ярлык кылды ялварабыз. Нәфсләребезнең бозыклыгыннан, гамәлләребезнең насарыннан без Аллаһка гына гыйнабыз. Кемде Аллаһ Таала туры юлга күндерә, аны һичбер кемдә адаштыра алмас. Кемде инде адаштыра, аны бер кемдә тугандар туры юлга күндерә алмас. Шаһидлык бирәм, Аллаһ Тааланың башка һичбер илля гыйбадат кылына торган, табына торган зат юк. Ул бердән-бер уның тиңдәше юк һәм шаһидлык бирәм. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям уның кулы һәм илсеһе. Аның әһле бәйтеннән, уның якындарына, уның сахабаларында һәм табигындарга, таbiitanдарга Аллаһ Тааланың мәрхәмәтләре булгайны. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, мусулман дин кардәшләрем. Malın bereketi koşurda diyen fazlayı özellik kadar fazlayı bizge vagazını okup gittim. Bu koşur diyenliğini kuberak biz münavitinde koşur anlatıp birler. Koşur diyen demek ki bulay karşısında ederek anlatıp gittim. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 2. Bakara Suresi'nin 270. ayetinde ayette İnnellezine emenu ve amilus salihati ve da'akumus salata ve atuz zakata ellahum erurhum ginde rabbihim ve la takhafun aleyhim ve la yuhum yahzanun te. Ягъни әйтә, хакыйкатьтә иман килтерүчеләр, игелекле гамәлләр кылучылар, намазларын укып, закаттарын бирүчеләрнең әрире Раббаллары хузурында ди. Аларга ахирәттә курку һәм көйнү булмас ди. Әйе, һәр кемнең мусулман булып яшәйдә һәм иман белән мусулман булып дөньядан үтәсе килә. Аллаһның барлыгына һәм берлегенә инанырга тиеш. Ышану гамәле белән генә исбатлап күрсәтү кирәк. Берәү мин шофер дип күпме генә кыскырып йөрсә дә, әгәр машинаны йөртә белмәсә, hiç kim аны шофер дип танымай бит. Хатта машина йөртү өчен кулында правасы, хукугы булса да. Аллаһка ышанусы белән ышанмасуны да айырып тора торган иң беренче шарт намаз булса туганнар, икенчесе закат, өченчесе ураза тоту, һәм дүртенчесе хаҗга бару мөмкинчелек булса. Закат мусулманнарга намаздан соң ук фарыз булды туганнар. Кулындагы малы, байлыгы нисап күләменә җиткән һәр кеше закат бирергә тиеш. Нисап ул байлыкның билгеле бер күләмгә җитүе. Малы нисап күләменә җитмәсә, закат фарыз булмай. Шул хакка җитмәсә инде закат фарыз булмай, фарыз үтәмәсә дә була. Закат кыйммәтле әйберләрдән, җанлы малдан, балдан һәм иген уңышларыннан бирелә. Кыйммәтле әйберләргә кассадагы яки башка җирдә сакландырган акча, кыйммәтле кагазлар, вексель, алтын, көмеш әйберләр, булар әйберләре, бәлүр савыт-савалар, стенага киләм картиналар сатарга дип сакланды торган товар барса да керә. Инде хатыннар, кызларның алтын, көмеш, биданлык әйберләре бу суммага кермәй туганнар. Шуларның суммасы 200 грамм алтын бәясенә итсә, бу кеше шул сумманың 40-тан берен закат итеп бирергә тиеш. 40 тәңкәнең 1 тәңкән закат итеп бирергә тиеш туганнар. Байлыгы шул күләмнән арткан һәр елда Рамазан аенда бирү саваплырак. 200 грамм алтын бәясе суммасы белән $1000 самасы итсә инде бүгенге акча белән 28 мең тирәсе була. Ул булай түгел, хәзер көндә акчалар үзгәреп тора, суммасы шул акчаны түләргә бирергә тиеш шул суммадан туганнар. Закатның икенче төре җанлы маллардан да бирелә. Закат чыгарлык нисап булса, харыклар 40 баш, сыерлар 30 баш, дөя 5 баш, ит, ат 2 баш булырга тиеш. Тирлек саны шуңа җитсә, закат чыгару тиеш була. Бүгенге көндә инде андый хәрши хузалыкларның бик сирәгендә мондый кадәр мал тирлек бар туганнар. Закат шулай ук балдан да бирелә. Закат бирү өчен алган балның күләме 16 килограммнан җитүе кирәк. Әгәр 16 граммнан артып китсә, алынган балның 10ннан 1 закат итеп бирелергә тиеш менә. 1 кило бирелергә тиеш туганнар. Закат кырда бакчада үсә торган игеннәрдән, җимешләрдән дә бирелә. Ердә үскән уңышның күләме 600 килограммнан артып китсә, һәм аны 6 айдан артык саклап булса, ул уңыштан закат бирелә. Сугарулы җирләрдән алынган уңышның 20дән 1, сугарусыз җирләрдән алынган уңышның 10ннан 1 күләмендә закат бирелергә тиеш. Уңышның 10ннан 1 күләмендә булганга күрә, бу төр закат гышыр дип йөртелә. Безнең бакчалардан алына торган әйберләрдән бер төкле ашлык, бәрәңге, суган, кисер, харымсак, сөгендер, кәбестә, кабак һәм башка шундый җимешләрдән гышыр чыгару тиеш була безгә. Күләмнәре 600 килограммга җитмәсә, гышыр бирмәүдә гөнаһ юк, бирсәң савап бар. Кыяр, помидор, чия, еләк кебек тиз бызла торган әйберләрдән гышыр чыгармасаң, шулай гөнаһ юк, гышыр чыгарсаң савабы бар.
савабы була, савабы бар. Уңышның ултыртырга һәм ашарга яраклы өлешегенә гашыр сыгару өчен хисаплана. Вакыт ниләр суктанмай, без моны шул уңышның ултыртырга һәм ашарга яраклы өлешегенә гашыр сыгару өчен хисаплана. Вак бозык емешләрнең күләме гашыр өчен хисапланмай. Закат гашыр садаклары ятимнәргә, мискиннәргә, фәкыйрьләргә, мусафирларга, бурычлы кешеләргә, тоткыннарга, закат диюсен билгеләнгән кешеләргә Аллаһ юлында хезмәт итүчеләргә бирелә ала. Шулай ук бу садакаларны кемнәрнең күңелендә ислам диненә мөхәббәт уяту өчен кулланырга була. Гомәр радиоһам әйтте, бөтен дөнья малын бер кашыкка тутырып, кулыма тоттырсалар, бер шәкертнең авызына каптырын дип әйтә. Шулай инде хәзер закатны без мәсҗидләргә әйтеп бирәбез, ул основной битне динебез бер нидән дә хөкүмәт ярдәм итмәй туганда шуңа закатны мәсҗидләргә бирә, бу ниләргә, мәдрәсәләргә, шәкертләргә ибәрәләр бу ниләрне. Мәсҗидләргә әйтеп бирәбез дә, Миякә мәсҗиде яны, ана шунда әйтеп бирәбез. Алар ушан шәкертләргә ибәрәләр, мәдрәсәләргә. Шулай булгач, әлеге садакны хөкүмәттән бер тин стипендия алмай торган шәкертләргә, яки иң кечкенә пенсиядә берничә мәртәбә кәмрәк стипендия алып, укучы студентларга бирү дөрес була. Закат гышырны балалар ата-әсәләр балаларына бирү дөрес түгел. Мохтаҗ туганнарына бирү дөрес. Туганнарының мохтаҗларына бирү саваплары, хәлләре бер сама булса, сыз туганнарына бирү саваплары. Әлхәмдүлилләх, бүген аксан җирдә бирәләр, элекке күп бәрәңге баксаларында китеп йөрмәйләр, ләкин күбебез җирдән уңыш алып файдалансак та гышыр сыгармай. Бу турында күпләре белеп бетмәй туганнарына бу гышыр садакатын бирергә кирәк, бирергә тырышырга кирәк. Фарызны үтәмәү гөнаһ, инде аны инкар итү күфрлек икәнен онытып җибәрәбез. Allah Rabbimiz Kur'an'da 3. İmran suresi 1-2 ayette ayette ve la yahzanu billezine yaquluna bimma atahumul lahu min fadlihi huwa hayran lahum bel huwa sharrun lahum sayutu akunu bakhiyul bihi yawmal qiyamah walillahi mirasul samawati wal ard wallahu bimma ta'malun khabir. Yani ayette Allah'tan nimetler alıp da soran bulgan kişiler soranlarımız üz faydamızga dip uylamasınlar. Kirinde bu Saranlık alar üçün bik tanasar bulup sığasak, saranlıklarına göre yayılgan malları kıyamet günde alarının moyunlarına sorunalmasaklar. Köklerinin yerinin mülketi Allah'nıqıdır, Allah'nıqı tuğanlar. Allah hep olganlardan haberdedir, bilip durursa deyip eytiler. Kılganız kaysandır Kur'an'a dayanıp halkımızın yaşayışı bugün tizkerge özgergen, yaxşını yamandan, halalini haramdan ayırmaybız. Kur'an ayatları bilen de hesaplaşmaybız. Şunun bir misalı bulup ilik, halkımızın yaşayışında bulgan kuşur da bugün unutulgan. Bilgenler bizim de kuvvetinin soranlıkları, imanların bilgen. Çünkü biz kültürler boyu dinsiz kavim bulup yaşadık. Dinsiz balalar ötürdük. Şunun neticesi olarak portlar yurtları, balalar bolatırıp da qarafız kalgan ülkenler, balalar yurtları, ati-eseler, yetminler bilen uramlarımız, isirikler, fahişeler, narkomanlar bilen tulgan. Bugün biz bundan sıvı kutulu yıllarını izleyip taba almay gaziz bulabız. Ama bu yılın Ming yıllar hınalgan yol dinge qaytıb, Allah kanunu bulgan Kur'an'da qaytıb ikenligin gine tüşüne almayız, tüşüne bitmeyiz. Çünkü türlü afetlerden kutulu yıllarını izleyip, kalıqqa anlatırga tüşüsü, galimlerimiz, okutusullarımız, ziyalarımızın güllerinin dinden mağlumatları yok. Din sözün işitteler kubisi Mayakovski, burjuvaziyaga qargan köp qarap tura. Kur'an'dan köp müdür mağlumatları bulganlarının Allah koşkansa yaşay başlarga da yetekebirlikleri, ya yalqalıkları kımasa olay. Din tutu için gıylim güne tügül, ihtiyar kısıda gerek bit. Çünkü Allah kuşkanların müteftiğinlerinden tıyılıp yaşayı başlagan teyinken üdlükli hem devamlı olurga deyir. Anda yal günleri otgul diyen düşünceler yok. Şuna göre köpler imanları zəğib bulu sebeple dinge kile almaylar. Türlü aklanılar tavalar birevde min yalqa ihtiyar kısım bitmey deyip eytmey. Elhamdülillah bugün din tutu için mümkünlükler dik bu var. Avlarında mesitler, baysalga kırım mesit var bedinde. Her kim üdeşlegen hatalarını balalar işlemesin deyde alarga dini terbiye bir hukkunu ödep mesele. Balanını dini itip terbiyetin dileyken in birisi hinanı Allah'ını tanıt hem halal erzekler bilen tuqlandır. Haram erzek ihtiyar kısım ütire. İhtiyarlı kişi yaxşılık işle almay. Kaybirevler urlamadım. Kışı fakına kirmenim. Nisle balalarım yünse tip aktıraylar. Ezakat kusurlarını yıl sayın birip bardı mı? Baksanda üftenden ondan biri gatimler, invalidler, miskinler, muhtarlar sözü. Kusuru birilmegen, aşagan hem bultırttan berengilerinin her unısı da kişi fakı. Kişi fakını aşatıp, yaki aşağı mantıkta yünlü balaları da ütürü bulmay. Bugün biz balalarımız selamet bulun diye bir tırşabız. Rızıkları da kat yuğabız, kaynarlayız. Kolunda sabun bilen yuldırtabız. Tabak savutta yaltırap tıra. Emme köp vakit iyal, tistalık içinde ruhi yaktan zahif.
Kısıra kalple mihrabansız balalar üstürebilir. Kalpnin sistalığına sabunlar, sullar, firiler bilen birge yine irşi bulmay. Onun için aşağıdan ırzıkның mikroptan, sistalığından tügül. İn birisi şirata halal buluğunda hüsürü sıkkan, baylığından zekat verilgen buluğu da kerek. Elhamdülillah sonlu vakitte hüsür ibadetinde de ciddi karasular kubaya bara. Allah hayırlı davamlıkların nasip ettiğini, Allah'ı birgen sadakalarını, birgen sadakalarını kavullardan kılıp, kalgan mallarımızda bereket, ülümüzde ballarımıza tevfik hidayet verip, Allah Teala'nın kuşkanların ütep çıkanlarına kıygaçlardı. Bir mizgillik yine bulgan bu dünyada mengilinde iman bilen öter. Firdevs cennetlerinde de hemmelerin asır asır tüyün sümlerimizi, hini sümlerimizi nasip ettiğini. Es-semi'ud dua. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu mursidina asgari armağın. Velhamdülillah Rabbil alemin. Vel gafdatul muttaqin. Nevayid Rabbi qira'atul Kur'an miradir rahman ve taradu şeytana ve tenavvir kubri min ehlil iman. İlla niyat kılım Kur'an okurga Rabbim. Gününden rızalığı olsun. Şeytandan alıp bulu olsun. İmanından dükkan kabir ehlilerin ruhların saklanır olsun. İllahi amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil hakim. Keleminel mursalin. Galla sıratal müstakîm. Tenzilel gazizir rahim. Lu tunzir kavme uzraben gafilun. Laqad khaqal qallu qalla qadarin fahum la yu'minun. İlla la'alla fi aqnaqim ghallallan fayya illa la'adqan fahum muqmaqun. ولغلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغريناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الإقرار رغم الله بالغيب فباشروا بالمغفرات وأجر كريم إنا نغلق الموت نغلقهم ما قدموا وآثرهم وكل شيء أغسينا في إمام مبين واضرب مثلا أذواب القرية إلا مرسلا إذا رسلنا إلى الزين فقذبوا فظللنا بحجزهم فقالوا إنا إليكم مرسلون كانوا كمشار إلا أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون كلا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين كانوا إلا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم إلا عذاب أليم كلا تركم معكم وينذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وارجع من أقصى المدينة رجل يسقى كلا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أرجوكم مهتدون وما ليعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتأخذ من دونه آلهة يردنا الرحمن قدر الله تغني غني شفقاتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لا بضلال مبين
إني أبغت برابكم فاسمعهم قيل لا دخل الجنة فلا يلد قوم يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا رب أشوف المتقرنة فرق ثم لا قبضت والقاوينة وقم دعوان تمثل خطر وقفوا قرآن قذفوان أرس أبلرنا غلم رحمة كندرن إشخاق رسول الله محمد مثل خطر المرخلات لرنا يستفق الله شاط وخاينة دسات قيمات كندرن دفاق مرن شفقت لرنا نصيب لك أنهم متنا ملوك مانقل باشقا إشلقا نصيب لهاينة شولاي دنياdan كندر إيماننا بلدلر بلو بترقا نصيب لهاينة شولاي پیغمبر أدام غالسان بلا أولا بصواغن من غروف شفلرنا يستفق الله شاط وخاينة يرنا كلب كتغان بارو پیغمبر دادن غروف شفلرنا يستفق الله شاط وخاينة پیغمبرنا أهل بيتنا سغبلرنا بارسا بلغن أنبياء مرسلمرغا табитандарға, ұстадарға, мұшайықтарға, ғарифтарға, әулиелерге һәм шайыдлардың ұрықларына ертіп шатқағын. Шулай бізден дұға медиатовсы, минне имаметті, минне ғабидулла ұрықларына, минне мәсмә, минне ортада ұрықларына, минне азамат, минне имаметтейін ұрықларына, минне ортада Мұстафа ұрықларына, минне Хажим Тамыл, минне Кинябыз ұрықларына, минне Насиға, минне ортада ұрықларына, минне Рәсул Мұртада ұрықларына, минне Әниса Мұртада ұрықларына, шулай минне Ғабидулла ұлы имаметтейін ұрықларына, минне имаметтейін ұлы анымыз айтым. Минне Наби Ғабидулла ұлы Сұлтан ұлы Min Gadillah Sultan Urna, min Sultan olursa Serverettin Urna, min Sultan kılın ne ilah kılırna, Arabi Gabidullah kılırna, Eskap Yamal Sultan kılı, Seriyar kılırna, Enni Gabidullah olu Karamullah ruhlarına, Karamullah olur Erif ruhlarına, min hava kılı, min Karinsa ruhlarına, min hava kılı, min Hamdinsa kılırna, min hava Olu min Kalimullah ruhlarına, Kalimullah olu min Halif ruhlarına, min Kalimullah olu Abdullah ruhlarına, min Kalimullah olu Mesud ruhlarına, min Almaz olu min Arslan olu, min hava kılı, min Emin Nisa kılına. Şulay bizden devam etti. Yeti bulunduğun bar merme, kart ataylar, kart ineyler, ataylarımız, ineyler, ağaylar, apaylar, babaylar, evilerimiz, yengeylerimiz, yengeyler, kayınlar, kayınlar, singiller, tuğanlar, kızlarımız, uldarımız, yakıtlarımızın, bar merme kurşularımızın, bar merme ağıldaşlarımızın, hem bizden devam edeceğiz, bar merme mümin Müslüman kardeşlerin uruklarına, işte uruklarını sıhhat kılgan ile, ben deselik bile kılgan günahların, kemselik kadarın gaful kılıp, kılgan gamellerin, cüvedetlerin, eri savuklarını arttırgan ile, imanların yoldaş kılıp, rahmeti ahirin cennette kılgan ile, ya cennette kılgan, ya Rabbim, hembelerini bela kızlardan, efetlerden iman kılıp, kalgan yollarda hak yolda, İslam dinde bulup, Kur'an hükümlerine muvafik, gameller ve kuşkanlar mütep çıkandan da tevil yaşadan nasip olun, sahip kılgan ile, ecel vakitleri yaktığını ahiret kâk da ahir hüzlerimiz, La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimeni etip, tulu imanımız bile, tulu musulman bulup, üz paşına qaytıb dağda kılgan cennetlerine, rizalıklarına, rahmetlerine, hemme bizge nasip kılgan ile, vassallahu ala Muhammed ashabi, vassalam, ve ahire duğan milhamir Rabbil alamin, Allah'ım erhamna bil Kur'an-ı Azim, işgal hulana imame, ve nura, ve huda, ve rahma, Allah'ım zekirna min seyyidina, ve min rakilna, rızukna tilavatu, enel el-leyli, atrafın nehari, işgal hulana hujratihim, jar Rabbil alamin, Rabbi işgalni muqavat salati, ve nzuriyati, Rabbana teqbel دعوة ربنا اغفر لي ولإياكم الحساب اللهم إنك عفو تقبل العفو عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنات وفي الآخرة حسنات وقنا عذاب النار واحشرنا مع القيامات مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين إلا Yaxşılıkqa yollanıb, izgi yoldan barayıq, bəxit şadlıq tabayıq, dünya kimsə xirə, turmuş qədərin anlayıq, dua qılayıq, bəxit gitməhin, dua qılayıq, ümid gitməhin, dua qılayıq, şadlıq gitməhin, dua qılayıq, iman gitməhin.
Bardan gitmek gayip bulur durmuşta. Kimdir sahrele yürür, kimdir gülü baksana. Her kim takdirini görür. Dua kılayık, baxit gitmehin. Dua kılayık, ümit gitmehin bizden. Dua kılayık, şadlık gitmehin. Dua kılayık, iman gitmehin bizden. Durmuş bereketler birhin, insaf tavfiklerin birhin. İman ıcmakların birhin, yan yal tutmahın. Varlık yine yeter gitsin, akıl zat duygular birhin. Durmuş güzelliği artın, yanıdan atın. Kul tutup birge, yırtılıp nurga. Dua kılayık, ümit gitmehin bizden. Durmuş bereketler birhin, insaf tavfiklerin birhin. İman ıcmakların birhin, yan yal tutmahın. Varlık yine yeter gitsin, akıl zat duygular birhin. Durmuş güzelliği atın, yanıdan atın. Gelen boyak mı? Bunda iyi. Hatta orada yine kapatabilir misin? Tupsam buraya kırdın. Tupsam yine ki? Dostan tüyler dersen ya. Bana da savunmuyor bilmezler. Hayır. Nasıl da bir salayım. İşte yemerle başlayalım. Gelin. Ya Rabbi bize dua kılayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ve alem. Ya Rabbi. Peygamberin sefavetinden ümit edip, İslam dinin olgalarını ümit edip birgen bu günlerde hayır sadakalarını uzunken tiyizden bile kabul etip Allah'a Allah subhanahu sadakaları beraberine Allah subhanahu teala hedilerge
Уйламаған жерлерден кеңірзіқтар, қаламалдар, әттәғалдар, іштірәйін, әддәдің жамы қарбақтарын, ұрықтарын шат бұғайыны, қайыр бергенде көңілдергілді нендізен мұрат мақсаттар бар, шу езді мұрат мақсаттарға есілген насип бұғайыны, әддерге имарттар дәрі беріп, қиямет күнігілді өдегілді малығыз бұғайыны, өдегілді қаршылатырған нұр болып тамуытына бәріттәрді бұғайын, я Раббым, ұшы қайыр сарықы бердері әфеттерден хақла, бәді ағалардың бұнақтарын жаллаққа, бәді ағалардың ырзықтарын кеңгіл малдарын аттыр, бәді ағалардың иманларын қуатлы қыл. اللهم خبا سغي وصدقات غني الافات والبليات وخذ من بيه اقف منه اقصر ما له اقف غل غير مقاصد ربنا آتنا في الدنيا حسنات وفي الحسنات وقنا غضب النار واخشنا مع القيامات مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين الا امين الله تعالى ودرجه رحمتك Dulay. Oraptan taraf. Biram, bir sayı biram. Hayırlar sonra. Ben bu yakayı verdim mi? Dışarıda gitken zaten başmakları yuvalgan. Bir tutup koyganlar Кадерле ямагат, мына миңа микрофон тоттырдылар монда. Бер-ике матур җөмлә әйтеп китәргә Әнисә белән Гыйлметдин турасында һәм дә аларның балалары турында. Алар инде әйтеп мактапта бетерлек түгел, әйтеп тә бетерлек түгел. Мына Алмас улыбызның туена бер хатирә генә сөйләп китәм, барыгызга кызык, интересно булсын әле. Нидән Алмас улыбызның Куар Иделгә никахка бардык. Шул никахка бардык та шул мына шулай өстәл йыганнар инде, никах укынлар бик матур иттереп, туганнарын, кодалар, кодагыйлар инде. Шуна мин бастым да инде. Мен әйтәм, сез уйламагыз, мына бу Миякә районыннан просто гына килгәннәр икән бу кешеләр, дип, булар просто гына кеше түгел, мен әйтәм, сезнең кодагыйгыз президентка барып, мен әйтәм, Исламгул авылына күпер салдырган кеше, мен әйтәм. Президентта приемда булып, ул гына да түгел, мен әйтәм, Исламгул авылының килене генә булуына карамастан, мен әйтәм, прекрасно шул хәтлек матур итеп, хуш китерлек бөтен Башкирияга яңгыратып 250 еллыгын үткәрде, мен әйтәм. Бер личный вакытына да карамаенча эшләй бит әле, эшләй дә, мен әйтәм. Белеп торгыз, мен әйтәм, сезнең кадагы бик шундай матур, эштән уңган гаиләгә, мен әйтәм, барып тоташтыгыз, барып туганлаштыгыз, мен әйтәм. Гыйлметдин инде шул яшьтә булуына карамастан һаман Себердә эшләп бери. Моны дип, на самом деле без Әнисә белән мен инде менә безнең гаилә 43 ел бергәбез. 40 ел Себердә дә бергә булдык, монда да бергә булдык. Миңа кирәк булса, ул килеп итә, улга кирәк булса, мин килеп итәм. Һәр аның инде ярдәме һәрберебезгә дә, һәрбер гаиләгә дә нык зур. Әнисә Гыйлметдин, сезгә зур рәхмәт. Шул хәтлек итеп туганнарны йыганыгызда, шул хәтлек итеп
әрвахларны искә алып шундый табыннар иганыгыз өчен инде алда көнегездә ошо матур дөньяларыгызда исән сау булып, балаларыгызның игелекләренә, хәзер кыйммәтләренә төренеп яшәргә язсын. Шулай итеп туганнарны барсын да туган итеп, бар дусларын дус итеп, туганны туган итеп, баланы бала итеп яшәгән өчен сезгә зур рәхмәт. Сезнең елыгыз бар кешегә дә җитә. Особенно менә мин үземнән генә әйтәм инде, безгә сезнең большое вам спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Менә бер ел эчендә инде рәхмәт булганыгызга. Һәр вакытта шулай итеп туганнар белән, балалар белән бергә алда көндә дә яшәргә язсын. Бана шуны әйтәм килгәне, матурлыгы, уңганлыгы, булганлыгы инде ошо һәр вакытта шулай итеп өстәлләр йырлык возможностьгыз булсын, шулай итеп өстәлләр артына утыртылык туганнарыгыз, дусларыгыз барсы да шулай булсын. Зур рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз. Так, если посмотреть, все красиво, все приятно. Сегодня День Республики. Поздравляю вас с этим таким праздником. Республика, она в целом состоит из Исламбулова, потом район, после района целый Башкортостан. Поэтому надо Башкортостан развивать. Башкортостан развиваем мы, вы растите детей, вы растите внуков, внучек. И в целом у нас страна огромная, мощная и красивая. С Днем Республики вас! Biz mına avuldaşlar, kelgen qonaqlar, Әнисәйенгә белән Гыйлметдин агайның bütün туганнары ярактан килгән, бергә җыелышып, очрашып, шушы мәҗлестә бер-беребезнең хәлләрне белеп, матур итеп табында утырдык. Матур итеп Коръән аятларын тыңладык. Укучы муллага зур рәхмәт. Biz әле беренче тапкыр ишетәбез шундый матур укыганны. Матур итеп вәгазьләр сөйләгәнегезне. Һәм инде зур рәхмәт йорт хуҗалары Әнисәйенгә, Гыйлметдин агайга һәм аларның балаларына шушындый бәйрәм көнне матур мәҗлес җыйганнары өчен һәм әрвахларны искә алганнары өчен. Барыгызга да рәхмәт. Матур мәҗлес булды. Килгәнегез өчен зур рәхмәт. Соңга соып килгәнегез өчен мин дилә килмим дигәне. Мәйтәм килмәсәң килеп тәйремә башка. Гөлҗи булмай кешене шундый әзер эш арасында гына әзерләнде, җиңел итеп әзерләнде шундый. Арвахларыбыз шат булсын. Менә атайның үлгәненә, менә инәнең үлгәненә. 25-ндә анан Озамат, менә якын арада гына инде 31 Озамат, шуннан соң атайныкы шулай итеп әйбәт, данлыклы, нигә орулы семьяга эләктем бит инде мин. Хап итеп алдылар да. Кіріп кеттім, кетесі де келмей Истанбулдан йөріп кері қайттық, бүтін кіші аптырай. Горд надайда деттім өзіңе деп. Жоан, мені ауыл тұрмышындық яратам. Ішлейбіз да ашайбыз. Ішләйін кішіге бүтін әсекейді бар болып, туры келіп тұра. Барығызға да исәнлік саулық тілейм. Тағын ұшырашып отырыға yazсын. Сізге ғайлә бәқіті, қайғылы, хәсіретлік күннер ұрап өтсін. Бүтінігізге ғайлә бәқітті тілейм енді. Исәнлік саулықта бірге көрішіп яшек. Шақырғанда обязательно келегіз. Флюраға бүгін оптырап кеттім. Әлінше шақырдым флюраны. Өзі біз почтальонка болып шебет енді. Барабызда шей ішірмеше шығармай. Bir Kur'an'a şuan kaldırmayı. Şakrası kile mine kişinin mine ad duşu şakrası kile. Yoktu yüzüne mine zor rahmet. Bugün kurganim olay deyip etmem edi. Men şotlandım indi kilgenine. Barsanın da bütün ösü bizden ışıraşkanğa. Nitkende bir ezirlengende şakrası kile bitinde. Rahmet zor iti barıgızga da. Barsa da tuğan tumaşa. Nege bir harindaş bulup yaşayız mine İstanbul halkı sepsi mine gidip tizgin etip kemede de kuydalı. Hadir mine sona balğanına simyalar kolabız. Neyde? İstanbul avulunda. Neydi? Sepsim men bir ay işlemde toktayım diye vereyim. Punkutta yapılsanan. Punkutta yapılsa bilmem dünya toktap koyarım iken. Buldu gitti apay. Yok, bana үйге келерсіз. Үйге келерсіз. Яра, ладно, исәнлікте, саулықта, толалықта, байлықта барыбызға да яшәргә насип етсін. Рәхмәт барыгызға да. Bir gün aşırısı bulmayı Yara. Kilmez yerden kildiginde, kilip de olmaz mı kenti bulaganıp, enise kelin barıp aladı teni. Kit intik vermekler internet deyip kildim indi. Mene elden mağfirlerge rahmet. Mağfirdin ki ya kızı mene meni alıp keldiler. Rahmet bütünüzge de.
исән имен булып, шатлык менән генә шундый матур табыннарда гына осрашырга насип булһа ине. Ислам кылдыга инде без тудан төшермәнек инде, турыдан да килеп адашып беттек, Клишевка шага килеп беттек монда. Гел килә торгайны, әсмә байлар булган вакытта, шул вакытлар әле дә искә төшә нисе итеп туйлар үткәргәнен. Әлеге көне кафеда гына түгел бит әле 4 кистә 2 кис. Ул монда бетәһе дә таныйдыр инде, мин танып бетмәһәм дә, монда ел төшермәнек. Шундый күңелле, алсак йөзле, әйбәт кешеләр яшәгәнен беләм Исламгылда. Ниядер ерак, шуңа гына кыен. Әллә моны урап килдек 75 километр турдан гына килеп йөрәнгәнсең, бигрәк ерак. Нисек Миякәгә барып йөрәһедер белмәйм, мин аптырайм. Нисә генә килһәң дә менә шу табында, шул тиклемдә кешенең күп булуы, ризыкның мул булуы, имен аман булып, исән сау булып, бөтәбез дә шундай табыннарда гына сорашырга булсын Ходаем, Илаһым Раббым, һәммәбезгә исәнлек, һаулык, тазалык, тән сихәте, ян тынычлыгы, бирешмәгез инде грипкәдә, бирешмәгез ковидка, иммунитет нык булһа бирешмәгез. Бөтәбез дә менә исән имен булайык, динебезне көчле, куәтле итеп, диндә булайык, менә һугыш яланында без рәхәтләнеп ашап табында утырабыз да ул. Истибар өйкәй безнең балаларыбыз һугыш яланында. Без анда ни булганын күрмәйбез. Менә безнең буны бар бит инде окопта яталар инде. Менә шунда кем барган шулай. Менә шуңа алар өчен дуга да булайык. Ил көннәр тыныс булһын, һугышлар бетеп, шатланып, балаларыбыз кайтырга ятһын, ил көннәр әйбәтләнеп китсен инде. Дуга да булайык шуның өчен. Иртән кис һәммәбез дә бетәбез. Рәхмәт. Сакырганыгыз өчен, шундый матур Коръән табыннары үткәргән өчен. Хәзер иске табыннары юк бит инде, кирәкмәйди ул. Без аларга бармыйбыз да. Рәхмәт. Шундый гына әйләнеп китәргә кирәк инде. Мәгъфур агайга рәхмәтемне әйтергә оныттым әле генә нигә. Зур рәхмәт шул халыгымны матур итеп укыйсың. Нигә балалар итә Мәгъфур бабайга гына әйтәйек дип шартлап торалар теге Коръән итәбезләр. Һәм менә ниләр бит инде шәшәкнең килеп. Һәй белдегез кая торганны? Гел именно чакырга түгел, кайтсагыз килеп чыгыгыз байда. Рәхмәт. Молодцы. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billahillah. Fayaghfir liman yasha yughadiru ma yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, şu yurtlarların hem de başında oturan hem de tadalıklarımızı ver, ömürlerimizi ver, rızıklarımızı kengil, mallarımızı efetlerden topla, yürgen yürüleri uğit, nafıklardan, zahmetlerden, sıkırlardan, ul gazabından, su gazabından, süt gazabından, yel gazabından, kinet ölümden, yaman gözlerden, yaman sirlerden, yaman şişlerden hafıkla, imanlarımızı kuvvetli kıl, dünya hem ahiretlikleri kurgan nasip et, din yolunda ilimlikleri de arttır, faydalı dürüst ilimliklerine yardım et, yumuşaklık mı, zimnetle, takvalık mı, hürmetle, selametlik mi, dinekle, Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim, bağırsalar bizden kora kalplerini nurlayla, yetekçilerinin, balalarının, yeğenlerinin, kulünlerinde tavfik, şefakatlik, merhametlik, itaatlik bir, ularga da din yolunda basırga yardım et, uların yaxşılarını kurup yaşarda nasip et. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim, yaşaytırgan dünyada İslam dünya kıl, efetler kuşatma, hukuslar kuşatma, asıklar kuşatma, tenderine selametlik, genderine tınıslık, mallarga bereket, aşağıdan rızıklar, feler rızıklar nasip et. Nasip et. Şunda okulan Kur'an karimleri tutkan namazları kabul kıl. Kur'an nariflerini kabul kıl. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ashabi ve sellem ve ahire duğan khamir rabbil alemin. Rabbana atina ve gaddanna rızıkna tuzimne yevmel kıyamati inneke letuhimin gâle. Rabbana fakfir lana zunubana qadir lana seyitna tevfena minal abrar. Rabbi şugali mukam salati ve anzuriyati. Rabbana teqabbal dua Rabbana kari ve yevmel qisab. Allah'a inneke gafurun tughfir gafaru anna. Rabbana atina fi dünya hasenat ve fil hasenat ve qina gazabban nar. Vakşurna ma kıymet mağal abrar. Allah'a salli ala ashabi armağın. Allah bir velideye verham makamma. Rabiyan sagiran. Bir rahmetike rahmanir rahim. İlla amin.
Şeyini yomurtağa koyduk, hakirden şey içeriz. Tamaklar geldi. Kora papalarga. Onlar her zaman koyma koydurgan düşler. Hey, Esadullah ne halde evetmen deyip. Esat ağay, indi tabanda отырдық. Мына бит құрбан Анишаны байрамда құртқып өткергенде айттылар мені. Үйреттілер. Соңа келдім. Мына айтып өткерген. Әйбәт көрші болып яшаган. Әйбәт болды, яра көрші болсаң мағар. Бүтін әйбәт, бүтін яры бергенде мұнла беріп, ярлабы. Гамат өткеріпті берді. Ярат. Нинде немеге құрбан, нинде немеге өткерген. Мына көрші Мәриям апайға бере келе микрофон. Қой. Ярайын. Айтмай. Мен еңгемді итмегі де. Опайым, сепайым опыры. Şurada biriyim indi min. Neşe balayın dedi. Bir turda opayım da buldur. Kalganlarına kadar isenlik tazalık versin. Bir mala şu iki kız var indi. Леле апай, айда. Бір-екі сөз үндашып ие берегіз міне. Тобыл турында. Мен не деп айтайын, мына башанды ыстық келдік, януалит болғанда тең рахмет, әнішә біле қылмыттен құда шамиңа. Менің ең бәләкәйсіңді мына Фарида құдағайым. Бірге ашабы сәбіл, сұрашқандай сән әшәбіте. Нұр рахмет. Табын ұйыштырушыларға, ішләшушілерге. Зор рахмет, исән саутада болып, ешейіп қалған ғымыр. Ислам болып пенсионерлар ауылына әйләніп бара бет. Шулай. Ярар. Тарихқа кірткәсіңе де рахмет. Тут молодое поколение уже одевается. Ну-ка познакомимся с этим поколением. Что за парни тут вот? Как вас зовут? Айдар. Айдар. Чей сын? Это Инжапа. Понятно. Вы на каком событии сегодня участвовали? Вы понимаете сами? Вам объяснили, на каком событии? Как называется это? День рождения Республики Башкортостана. Тут основные мероприятия по другой теме. Кто знает? Ну-ка. Башкир, вот. Курганаш. Кур'эн Оша. Ну-ка вот правильно произнесите-ка. Кур'эн наше. Оша. Аша. Наше. Поняли, да? То есть это исламскими вот, событиями связано, да? Мероприятиями. Так. Ты в каком классе? 4-й. Так. Где учишься? В школе. Какой это школе? В исламгурской школе или шатманской? В Миякинской. Миякинской? Там живете, да? Понятно. Аниса Апайга, кем будете? Чего? Аниса Апайга, вот кем будете? Это кто? Как вы родственники Аниса Апайга? Я забыл. Забыл? Да. Может, родители подскажут, да? Так, вот здесь молодой человек. Как вас зовут? Вильдан. Вильдан. Чей сын вы? Юлая. Юлая, да? Сколько вам лет? Какой класс? 4-й. 4-й. Вы на каком событии вот сегодня участвуете? На какое событие приехали? Наша. Ну и еще сегодня День Республики говорят, да? Вот? Вот. Часто ходите такой на такие события? Ну, не очень. Не очень? Ну, недавно на свадьбах были, да? В прошлом году. Ладно, спасибо. Sport diktatörü. Hayır. Min. Tege. Hayır. Ben de oyun bayağı yerler. Yaray. Olayın rahmet. Olay baka. Yaray baka. Bir tane. Ferdi.
Ау. Ömürlerde oylar yıllar Anay onu saat minutlar Ömürden de ödün neyler var Ömürden de kıtkan neyler var Ömür berav ikav tuğal ömür Yaşınlarday karak yaşnarga Şol ömürden kadırların Yaşarga lale yaşarga Ömür berav ikav tuğal ömür Yaşınlarday karak yaşnarga Şol ömürden kadırların bela Yaşarga lale yaşarga Bilmey bedanın kaderleri Yegirip gine udap bitev Yedi bizge yeyirsaklar hala Sesi bizge sollar kritev Ömür berav ikav tuğal ömür Yaşınlarday karak yaşnarga